orukura task force yihange ya COVID-19 yajemerera abantu abarukwenda kukozesa kubembere ryo mu ihanga. Minister Mary Okrut nagira ngo batongera amakuru g'abashija barukushaba bakazi bya rukundo baza kubahereza ibyo kuri. Zishurireho ngo harona mbwe mu chairman wo Kampala kuba birembazaga byo kuri hariho umukazi atapoye basatine na cyane ngo chairman yamjira atanaza kuhereza ibyo kuri no baza bwa byamananye ngene je nayo corona tariyaho je nayo corona virus ku chairman to Ebi nibyije aho bwa nyuma y'ikigombe cy'abakazi mu parliament cya UOPA hekero kwebemberwa Honorable Pamela Kamoge Akiyo hekero gukora hanshongezwa tiriri n'abakazi kugira ngo batongera abakazi bari kwetombwita. Wabaddewo okukaaba naddala omukyala yankubidde essimu mu bifo ebimu bye baagabyemu emmere ng'akaaba nti ye yasanga emmere bamaze ogigaba naye bwe yagenda w'ekyaposoniwo owa LC1 ate yalina emmere naye bwe yagendayo omwami ono yamugamba tasobola muwa mmere eno nga takoze eki tagenze mu kikolwa ky'okwegadanga naye so bw'aba ayagala emmere basooke beegadange. Nvumirira ekikolwa kino tekyali kituufu kubanga yo gavumenti mu kugaba emmere ekyo tekiriimu eryo etteeka teririimu. Nabwo ekyo ninyemereraho mu izina lya president ninyemereraho mu izina ly'abanyayuganda twena ninsima abantu abo bona abahurira omuranga gwa president buri muntu akareta ekyaro kubaza. So Ministry ya Science tukoraga na Makerere University n'ekitomo kyakira motors turiyo tukoze gukora experimento ventilator ruwakata n'ibyo ventilator tukakibera abaha ibyo tukozire. Minister Okrut nagira ngo barakwatwe nibija ko bitebye gasha kwa Jimmy Muhumuza